Kubor nakaslem jong unongsan hima. KGSU Kleriat Circle, Henekasngi Kalahiyar Shamen Kre, Banjungo Dalaki Jongki Kman, Yaga Jakat Liat Mau ke GR Infra Project, Bakmi Daka NHAI. Bat Kaseng Kalashem Baka Karkhana Taliat Mau, Hakenika Jaka Kalong Kaba Excitement. Namar ka Jing Penmi Kulmar ya Katadem Bat Ki Pui Pui. Kibala Ban Kata ya Kakot Kakia Jongki Nong Shong Shnong, Bat Kishnong Kiba Marjan. Kanika Karkhana Kadon Hakashnong Menkre, East Jainte Hills District. Kinong yalam kaseng GSU Kleriat kibakan tob yu Presiden Usamla Livingston Sama, bat u Vice President Usamla Laski Siangshai. Ringkat bat kidikot kaseng, kilayok banyak keren bat unong pet kane kakarkhana. Bat kaseng kalapha khangshwa shipor, tat onda ka company kalayok banbu de ki filter kibabiang, ban penmi ya katadem bat ya utendong tadem ubajrong, ban lat na kajingta ya ki patba, bat ya kinong shong shnong. Nakalyang u Presiden kaseng, Ulaong bakaseng kan yai bot din, haduk baka karkhana kan penbiang ya ka jengdon kam. Banlat na ka jeng syak ta ki pat ba, bat kinong syang snong na katadem bami na kanika karkhana taliat ma. Ini kesini, kam ka JSU yang ka Kleriat Circle, nalaluti lang ba uli National Highway wa nado na Kleriat chado chalom chnong. Lecha mila hachiten yang uni luti wa dem kanika JR Infra Project yang ka Anhai. Kawada chat ya gip siang siang ha surop lagi nugi tau ki wasi de chamila na do ne step ipor wa am tu khande change power je wa ki dap de chat ki ni gip siang de penmi ki ya katedam kawada yo serkai ka wam ye de tangu pai le wa katedam yang ki ye man wa pensi go ya kini ki jan ki tau ki wa hajan ya kini ki chnong ki wa hajan de da karpa dile ki wa doong iki wa nado mentu step menkuwi wan ra gi ya kitiar kitar yang ki wa kam ki filter wa ye gi penduna ya kini kitedem nai bha wa kini kitedem to ki wasi bha ki wa wan khamtam na kini kipsiang te da yo ile wi klam ki te nado yo klam ki ne hado kene ga janmet hate wa em ha kini ha por kate so chiteng te da ye gi penduna ya kini kitedem ki te doong gile Daklam gila ya uncas yang kia ini, wa wanra ya kita kitiar wa ye penduna ya kini kitedam, kenang wa yo like yo ukta ya kini ki nong chong chnong ini ha kini ki chnong mengkre wa kini ki chnong wa hajan. Te kermen ale iki wa ule gi ini kam ne bha i kam keseng hi I chong klik ti do ini dawbot de ni iki yo chemi wa ki le gi mo ye wa kulari yong ki I te do ini kiten.